आप जो ऐसे नमक बार के Ese de más acá atrás. और जखन ने रहता है लेसु Biz kettik emesem. जगह में ना जगह tartışta da जगह में dark देता Parmayla koyma kalsın. bir de coşlar gibi ulan Çünkü tomak yumuk verin. Yenge kötü öldüktür bu. Anca kadar öldür. Ушинтип урматтуулар биз Кытайга жолго чыктык. Машина менен үйдөн машина менен чыктык. Машина бар азыр инеме тапшырам. Андан кийин автобуска отурабыз, автобуста эс алып, буюрса иншалла через Казакстан, через Алматы Кытайга жол тартабыз урматтуулар. Баса менин жанымда отурган Гүлзада ханым өмүрүндө биринчи жолу за границага чыгып атат. Өмүрүндө биринчи жолу. İnşallah bizge ağı yol versin. Esine varıp gelin. Обязательно надо было сказать тебе. Короче, машинаны Даниярга тапшырдык. Даниярды Кудайга тапшырдык, а? Да, калдың ба? Kaldım ben Akçol Давай. Жақсы барыңыздар Сіздің күлелі, Біз сумкаларды алалы. Al sumkanı. Машина пока-пока. Ошентип Казакстан мамлекетине өттүк бесин. Казак. Мен сағып бердім ой матыма бір Жоқ. Hayır gel. Mundaylarda aldık. Kıtayın işte adam köp. Buna kız жоғалып кетпесін деп. Ondan bilen tağып al da sen. Bilirsin ben de tağып alayın da.
ascensörü 18 etajda. Meydan bu Targoy Center. Şöyle bir Targoy Center. Gittik ama. 4 etajlı avtostrad. Bulcakta öttük kitayski tamaklar köp bardaga. Hem kitayskide var, kazakski tamaklar ile bar ekan, biroq men dile xuddi birinchi kelganimda al tamaklar jey algan emasmen. Bir saatdan beri tamak izlep жүрөбүz. Мына плов таптык. Пойдет? Плов. Вот, плов. Az men бул жактан дөнер күтүп атам. Сага аш болсун, а? Так, мына жерде bir 18-20 этаждык гостиницага келдик. Так, ресепшнден биз кагаз алдык. Мына ресепшнден азем буюрса этажга көтөрүлөбүз. Мына кыз мына жерге күтүп турат. Мы телефон тоже взяли? Да. Шами. 我们想上面。有什么？这么快吗？啊，okey. Негизи 20 этаж экен. Биз 13 этажда. Мейманканабыз. Туурабы? Arkana bakırsın. Karttan versin. Вау. Бұл әзі. Бұл жаңылысы оқшайды. Мен де там. Бізді да. Вид сон екен ғой вид. Телевизор деле бар екен. Солардан бері молодец. Теле қызматы. Машина. Чисто. Тап-таза. Yeşilkalardan beri. Evet. Glazörden beri. Çık çık. Aman nasıl sıcaktı. Nasıl машина екен. Şuna koyarken. Қытайдың айылы деле. Şimdi taptada köçeler менен жасалган. Hiç qanday çaң жоқ бұл жақта. Мына көріп тұрғаныңыздар да ушундай. Бұл жақта автобус барлығы жүреді. Бұл жақта адеңдагы бір кичинекей темір жол жүрген.
Qanday ekan? Kitay yoza. Kitay yoza olib ketibsin sen daha. Только aylanasın, только aylan. Eller iş qilib yurib biz aylanamiz только. Baya yo'llar ham bor ekan. Ekskursiyaga shunda avtobuslar turadi. Daha bu yoqda jelektor turadi. Rossiya, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston. O'tirib aylanishadi. Bu Urumchining bir cheti Xorgos degan shahar bu. Shaharcha ekan. İnşallah biz hozir shunday joyga keldik. Xudoyim buyursa inshaalloh ko'pdegan Xitoyning shaharlarına boramiz inshaalloh. Mana bu yoqdan Qozog'istonga ketsang bo'ladi. Biz oshxona qayoqda? Продаем что-то. Распродажа девайсов. Kameralar ne gereği var diye. Bugün kitayskiy shawarma jeb ko'raylik chiqana. Bizim Qirg'izskiy suvmini. Qirg'izistondan chiqadi, Qozog'skiy ekan bu. O, deb aylaqancha bu yoqda tomoqdan biraz qiynalishi mumkin. Park, Kitaydagi park. Ha? Nega? Çok kocaman. Evet hocam, bunda çıksan Xitayga çıkıp gidesin. Xitaydan çıkısın. Yüklü adam YouTube'a. Ama Xitaydan köşeleri ayayacaktı. Maş ne köşeler ekan. Xitay Respublikası, Xitaylar özü krasный svetga o'ylab qizig'ishadi. Maka. O'sha uchun domdordan beri qizil. Majalali beri qizil. Biz ko'chani polniy ko'z elay olamiz. Ko'cha biznikida, короче. Xitaylarning bir xosiyati Cumuş uçurunda bardı Cumuş'ta. Cumuş bütküne sıraz damoyda uyugen. Bizge oşonlar жүрөт. Aylanıp tükenmeydi ko baktары. Xitayların daha bir жаққан жағы природаға өтті жақындары болар. Мындай чөптөрдү шундай bir куру жерге өстүрүп, дарактарды өстүрүп койгондор. Бул абаны тазалайт деп коет. Абаны таптаза кылышат экен ошентип мынакей. Өттү сонун. Правильно? Assalamualaikum, hurmatli do'stlar, tug'anlar. Biz Xitoydamiz. Urumchi degan shaharda, Urumchi'deyiz. Har turli tovarlarni topdik. O'shanda zakaz bo'yicha olyapti. Mana sizlarga son bir narsani ko'rib qoldim.
Aябай сонун нерсе экен. Бул лампа ар бир воротага мына коюлат, воротага автоматик күндөн заряд алып турат. Кеч киргенде өзү автоматик жанат. Эртең таң атканда автоматик өчөт. Ал эми дарбазага бирөө жакындашып келсе, жанат, кайра өчөт. Аябай сонун. Жакындатып алсап тартырсаң болот. Барлыгы комплекти ичинде. Кандай да кымбат эмес, аябай арзан, сонун. Ал эми мындайларды алдым, түрлөрү бар экен. Бул эркектерге аябай керектүү, сакалды. Ар дайым Британия алып жүрбөйсүң, бул өзү таптаза кылып алат. Шуна бар түрдүү насаткалар бар. Эле бар. Камера боюнча мен камера буга чейин Бишкекке алып барып 4 штук камера алып барып установка кылып, полный регистрация кылып берген. Азыр дагы камера заказ боюнча камера алдым. Бул 1 штук камера. 2 направлениеден тартат, бирөөсү бир направлениеден тартып турса, бирөөсү айланып туруп тартат. Бул автоматически телефонго уланат. Да телефон менен контроль кыласыз. Өзүңүз Африкада, Америкада болсоңуз, үйүңүздү карап көрүп турасыз. Кыздардын да бир эки заказы бар эле мынакей. Аябай сонун. Беттерине дак түшкөн, жана ошондой эле агарта турган ар түрдүү бет жактар бар. Арзан баада, аябай сонун. Ушундай туугандар, болсо заказ кылыңыздар. Adam qanday oldu? Javob ol. Без телефона, без интернета.那就那北的北路。大楼的家，这边。 Biliyorum. Telefonu Ece'nin ilk kadar ki Ece. Вот на Ece'nin şaştı. Evet, tam çekme bir şey Машина запчасть, дискалар, арзан баға бар жоқ бар. Бәрі де бар ғой, қасында бар ғой. Мисака видеоға отыраш. Видео регистрациялардың түрлері бар екен. Android мындай бар екен, мындай екен. Китайский полисаға неге түштің? Юға мы бәке? Юға.
Yuğamı belki diyeyim ki kutka kutka kırgısında жүргенде. Yu özü Kitay tilinden alıngan söz de yu. Bu da oğa deyip ko. Biz kayaqa jo'naydik tag'in ish bir. Al kayaqa jo'naydik. Alamıyorum vallahi gibi. 그러면 가비용 받을 거 뭐. Renault. Gider Renault. Bak maşine. Wow. Başla. Yu degan tarafı sendirdi. Tamam, tutuşu bulacak ha. Men mashinamı eng yaxshi ko'rgan o'shunday bagajlar. Bular jamg'arda hech qanday hech narsa tiymaydi. Son kichiklarga bar ekan. Shunday narsalar. Baseynning turlari bar ekan. Baseynning turlari. Mana bu yoqda instrumentlar bar ekan, polniy. Bu yoqda instrumentlar. Baseynning turlari. Açkilerin türleri. Yine bu oynarsa bar ekan. Mana instrument pisin. Mana instrument, mana ki движоктор. Mana moykalar. Moykalar, kompressorlar. Tak. Толтыра. Benzopiyalar bardağı bar ekan. Qishqashlardan bordori bar ekan, baridan beri. Buna metrdan beri bar ekan, Balqasdan beri. Tak. Sen az qarqadan tur. 1800 tenglik. Projektörler. Buna eşitlerge zamok. Bu через лицо arqılı açılan eşiktir. Kod menen açılan eşikler ekan. Bu jaqlar
Unitaz. Ya. Gazetler var sonun. Bunun her türlüleri var. Aklımdan. Benim maşında öte. Ыңғайлы kese gerek. Bu детский мир olsa gerek. Nasıl konu kadar? 89.000 tenge. 89.000 tenge. Детский мир деп қояды, там таппағыңда қаласың. Мына дрондар қара. Мынаны қарасаң. Tekilerin kabak göberip deydi. Birinci C'mizde. Baba. Şimdi yokşalarım durun oynatacağım. Hacı Nurhan değil. Oyuncu öyle alsak. Qanday oyuncu? O benim biraz çamağına balanıştı biraz kıyımda durgan oyuncu var. Уже сезон эти Ну, корвали. Так. Жаңадай Человек-паук жоқ, паук. Ал келбейбі? Он номер сапай. Мына мощный игрушка екен. Ашат екен, иле тұрғандар бар екен, тамақ пішірат екен, газ. Супер екен. Екен игрушкалардан бері бар. Месаға. Telefonga kerakli narsalar bardығы бар екен. Блогерлерге. Hocanın. Мына қол телефонға. Ал зеркало екен. И видео регистраторлар бар екен бардығы. Бастарым шайынша. Telefon қойғыштар. Любой нәрсе бар екен. Любой нәрсені тапса болады. Колонка бар. Мына зарядник бесін. Зарядник тонна. Telefon қойғыштар түрлері. Колонкалар. Тенге, вот жидалы. Так, мына камзурчалар мекени. Кеттік. Оның ішінде уйғурский национальный. Уйғурдың ұлттық формасы. Қырғыздың қалпағы тұрады. Гүлбазар. Sizlerге
Vito degan mashina kitayskiy formatda. Mercedes Vito. Mashina turib voy. Undan keyin bu Maybach deydi-ku. Yoki o'zing qaysi biri kuchli kommentariyga yozib ketinglar. Bu Vito, bu Maybach. İçinde kino, teatr, televizor bardağını. Бесплатный автобус. Так, bu zdaniya emniga tarqatam deb o'ylayapsizlar. Bu joqdan rastamoshka qilib tovarni olib turib upakovka qilib, tovarni olib upakovka qilamizda. Tovar 30 kilogramdan oshmash kerak. Murda o'shunday zakon bor edi. Hozir 25 kilogramga tushib qolibdir. 25 kilogramga bekor olib o'tib olasizlar tovar. Ondan sirtqari bunday tovarlar. Ondan sirtqari o'zi platniy olib qoladi. Bekar deganda qanday bekar emas, 2,5 ming tenge men olib o'tdim. 25 kilogram qolganda o'zi kilogramda 1000 tengadan to'laysiz shunday. Biz birinchi kunda munogasini ajratganmiz. Подставка. Для наушников зарядный kameralar var. Ne böyle bir kamera? Uстановкасы менен. iPhone. Bunun bir aktörü var. Qancha? iPhone 85 mingdan biri var. iPhone alsanız sana yakın telefon var. 85 ming. iPhone qancha bu? 15 Pro Max. 15 Pro Max 85 ming tenge. Original ha? Kopya. Bunun biri belekli. Mikrofon doğru varken. İşte
的斯坦汽水，正宗俄罗斯大达神风汽水，口味纯正，奶香浓厚。俄罗斯巧克力口味精准高，打卡小菜2盒。冰水、饮料、烤肠、哈萨克斯坦汽水，正宗俄罗斯大达神风汽水，口味纯正，奶香浓厚。巧克力口味精准高，打卡小菜2盒。真的假的？Yakında. Kazakistan'a geldik inşallah. Allah'a çeşit şükürler olsun. Avtobuslarım. Kaç lira? Trainer canavarı. Наконец-то мы дома. Вот. Düğünü düzgün kıdırsan böyle öz mekenine, Kırgızistan'ıma hiç nerse jetmeydi. Mına уже havası kelatat. Havası taza. Tarixi var neçə